Mwaramutse tariki 29 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026. Buri wese wabyumvishe yongeye kwibaza ati se mama niwo wa mupango bapanze cyangwa se amaranye igihe kinini bashatse gushyira mu bikorwa gutera igihugu cy'u Rwanda kucyataka bagiturutse impande zose, imisozi n'imisozi, ibibaya ndetse n'ibikombe, maze bakavana ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bakimika ubundi. General Neva Evariste Ndayishimiye yahamije cyane yuko igihugu cy'u Burundi kigomba kurindirwa umutekano ku kiguzi cyose byasaba. Icyakora anavuga ko afite umwanzi uhora ashaka kubatera ndetse yifashishije ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ngo ari umupango uwo mwanzi yapanze by'igihe kinini gutera igihugu cy'u Burundi, ariko ngari imbere kuko naramuka bigerageje ibibazo bizavuka bikomeye cyane, Burundi butazigira na rimwe bwihanganira iki gikorwa uko zagenda kose. Ni igihugu cy'u Rwanda bimaze igihe bivuga yuko Burundi bwa buri mu mupango ukomeye cyane no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse byanavuzwe ko Burundi bwiteguye mu buryo bwose bushoboka kwaramutse batanye mu mitwe n'igihugu cy'u Rwanda, ukunda ari ugutsinda urwo rugamba, ari ugutsinda iyo ntambara. Nta minsi 6 irashira aho igihugu cy'u Burundi bivuze ko cyawe indege za drone 5,000 zo kwifashishwa cyane mu gitero cyo gutera igihugu cy'u Rwanda banyuze mu kirere. Nta minsi ishize kandi nanone Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Bubiligi, akanyebye mu makuru kavuga ko ari ikinyoma bitigeze byemezwa n'igihugu cy'u Bubiligi yuko hari umupango gutera igihugu cy'u Rwanda. Uburundi n'Ububiligi baba barimo gupanga ko ibyo byavuzwe ari ikinyoma cyambaye ubusa, ko umugambi Ababiligi batawuzi ndetse n'ubivuga avuga ibyo atazi. Muri make kuvuga ko Ububiligi buri mu mupango gutera igihugu cy'u Rwanda bitari byo. Amakuru rero azindutse avugwa uyu munsi tariki 29 z'ukwezi kwa kane, n'abasirikari benshi b'igihugu cy'u Burundi biteguye ari ku mipaka ku gihugu cy'u Burundi uturutse i Bujumbura, barinze umujyi wa Bujumbura. Abandi bakaba barinjiye muri Congo nyuma ko mu myaka ya 23 yujuje ibikoresho byinshi, kandi ngo imaze iminsi yabwiye ibikoresho n'igihugu cy'u Rwanda mpanga ro gutera umujyi wa Uvira bakongera kuyisubiza, kandi kango byagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi. Ubwiza abarundi bakaba bakanuye bari tayari guhita bagaba igitero. Nyamara ariko nanone amaze iminsi avugwa yuko abasekeri 50 Burundi bwakusanyaga bamwe barangije kwigira mu ishamba rya Kibira, aho ngo kuri gahunda ikomeye cyane bafite ku butegetsi bwa General Pierre Niyongabo ari uko ngo bagomba gufatanya n'abasirikari ba FDNB, ariko kandi nanone n'abarwanyi bo mu mbonerakure bagatera aho babonye uwo bateka kari umwanzi wese bakamurasa, ndetse byana ngo bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Buretse gato ibi byavuzwe ku gihugu cy'u Bubiligi, byavuzwe cyane ko ari gahunda ndende yagiye ishyirwamwo imbaraga, ndetse bikavugwa yuko abarundi bari barayipanze kuva kera na kare yuko bashobora kuzafatanya mu bijyanye no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, kandi bari muri gahunda koko yo kubikora, aho bagomba kuzafasha igihugu cy'u Burundi kikabagira muri inza, ndavuga Ababiligi. Ngo bwaba rero Uburundi burimo guhabwa ibikoresho by'ingenzi cyane, ibikoresho burimo ibisasu bya rutura ndetse n'ibikoresho birimo indege zo guhangana barasa ku gihugu cy'u Rwanda, harimo indege za drone n'ibindi. Gusa amakuru yagiye atangazwa inshuro nyinshi yagiye avuga ko ibyo ngibyo umuntu atabyizera kari ikinyoma. 26 z'ukwezi kwa kane makuru yemeze ko ari n'indege ya cargo, indege nini cyane yaturutse mu gihugu cy'u Bubiligi i Bruxelles, iza umujyi umwe yerekeza ku kigo cy'indege cya Bujumbura. Muri kigo cy'indege cya Bujumbura amakuru yemeze yuko hapakuririwe ibikoresho byinshi cyane bya gisirikari, maze mu rwego rwo kujijisha Burundi bubitwarana na bikoresho byavuye mu nkambi za gisirikari zitandukanye zo muri Bujumbura babijyana Igitega. Ariko 90% ry'ibikoresho ngo byatukaga muri iyo cargo yaturutse mu gihugu cy'u Bubiligi, tunavuga indege itwara imizigo iyaguye Bujumbura, maze ibikoresho indege yazanye bimwe na bimwe babitwarana n'ibikoresho bavuga ko ari guturutsa mu gice kirimo ibigo bya gisirikari zo mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura. Kumbi ngari ikinyoma, ari gahunda ahubwo yo kujijisha kugira batwara ibikoresho byabo ku isuku babijyane mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi ku nkambi zitandukanye za gisirikari. Bandi bagashimangira cyane ko amakuru ya nyayo bayabonye
ko Uburundi bwakiriye ibimodoka by'intambara biri mu bwoko bwa BM, bakiriye za Katyusha kandi bakiriye n'uburinzi bw'ikirere. Abarundi banakiye za drone muri ibikoresho by'ingenzi na za misile zo kwivaje cyane ku imbere ku rugamba byazanywe n'iyi cargo. Kubera icyabirya inshuro nyinshi washyirwa mu majwi, impamvu zirahari. Nuko Ububiligi bwavuzwe ko bwacaga umubano n'igihugu cy'u Rwanda, kandi usibye gucana umubano n'igihugu cy'u Rwanda byanavuzwe yuko bifuza kongera kugaruka gukora impinduka zikomeye, bakubahwa muri kano karere uko bizagenda kose, kongera kwisubiza icyubahiro. Ubwiza akabyo byatumye bakora ibikorwa by'imirwano ndetse bashyigikira leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu bakari gushaka rero uburyo none baburizamo ku buryo baburizamo icyo twakita ubufatanye hagati y'u Rwanda n'ibihugu bizabyo byose, ahubwo hakaba ubufatanye hagati y'Ububiligi n'igihugu cyose cyakifuza gutera igihugu cy'u Rwanda, bavane ubutegetsi buriho bashinja kuba butabubaha. Kuba Burundi bwarateguye abasirikari, kuba Burundi bwahabwa ibikoresho, kuba Uburundi buri mu gahunda ihambaye n'igihugu cy'Ububiligi, buri gihamya nashidikanyaho cyuko umugambi wanogejwe cyane, na cyane ko ibyagiye binozwa mu gihe n'ubundi Uburundi bwanafatanya ikorwa mwiza diplomasi ya Kongo nko babivuga, kandi Ababiligi bakaba b'ingenzi cyane mu kohereza ibikoresho. Iyi ndege ya cargo yagwe ku gihugu cy'u Burundi kuri Mekiyo Ndadaye International Airport ku itariki 26, itariki 27 ikamenyekana. Amakuru aremeza neza cyane kuko umunsi itariki 29 muri izo bikoresho byabonetse byajyanwe Gitega, ariko hari n'ibindi byaho abasirikari bakazenguruka inkiko z'igihugu cyabo birinda ko ari umwanzi wabatera. Nubwo bafite bwo kwema 23 no yabiri mu mpango wo gutera igice cya Uvira, kandi byabindi bivuga ngo aragikubita maze ugukubita ahagaze ivumbi rigatumuka rikagera hakurya, bishaka kugira ku gihugu cy'u Burundi nkuko mu bushize igihe M23 afataga umujyi wa Uvira byagenze, akagira ibisasirwa kwita ku gihugu cy'u Burundi, M23 isubiza FDNB. Kuri inshuro ariko FDNB yateguje ko ibyo ramutse bibaye nta kabuzi intambara bayisunika bakageza mu gihugu cy'u Rwanda. Ndayishimiye afite ubushobozi bwo kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, akabazi ko yatsinda urwo rugamba. Ibyo bamwe batekereza bakanibaza shingiye ku Babiligi. Ububiligi bwavuzweho gutera inkunga Burundi bushanzwe gufatanya na leta ya Kongo muri no rugamba rwo muri Kongo, ariko Ububiligi bwabihakanye. Ni nyuma y'amagambo yashyizwe ku rukuta rwa X n'uwita Minister of Happiness mu cyo yise Open Letter to Prévost Maxime, cyangwa se bari wifunguye yageneye Maxime Prévost. Maxime Prévost ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububiligi, akaba na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu. Uyu yari yamwandikiye agira ati: Nyakubahwa Minisitiri Maxime, ndandika kugira ngo nshaka ibisobanuro birambuye ku makuru avuga ko Ububiligi buvugwa ko burimo kwegeranya intwaro Burundi bugamije kugaba igitero ku Rwanda. Izi raporo zigaragaza ko bishoboka ko haba hariho ubufatanye n'ibihugu nka Afurika y'Epfo, Angola ndetse na Tanzania na Repubulika ya Kongo. Bitewe n'uburemere bw'ibi birego, ndakwinginze shaka kukubaza mu buryo butaziguye, ese izi raporo nizo? Niba atari byo, nizihe ngamba zirimo gufatwa kugira ngo aya makuru ajye mu mwanya wayo ahanagurweho? U Rwanda rwahuye n'imibabaro ikomeye mu mateka yarwo, kandi abaturage barwo bakomeje kwiyemeza ko ububabare nk'ubwo butazongera kubaho. Ni ngombwa rero ko ibikorwa cyangwa se inkuru zishobora guhungabanya akarere zikemurwa mu buryo busobanutse kandi bunoze. Ndagusaba gutanga amakuru asobanutse kuri iki kibazo no gushyigikira ibikorwa bigamije guteza imbere amahoro, ituze n'ubwubahane hagati y'ibihugu byo mu karere. Ati mu by'ukuri ndagushimiye. Maxime Prévost mu gusubiza yagize ati: ibi birego ni ibinyoma kandi nta shingiro bifite. Nta ntwaro zigeze zijyanwa mu Burundi ziva mu Bubiligi. Icyabaje nuko ubwo bwoko bw'amakuru atari bushya, cyangwa se amakuru atari mashya. Ufasha cyane cyane abashaka guteza amakimbirane haba hagati y'Ububiligi n'u Rwanda cyangwa mu karere kose, no kubangamira ibikorwa bikomeje mu guharanira amahoro n'ibiganiro. Bityo rero ndasaba buri wese kutagwa muri uyu mutego. Ati: igitekerezo cy'Ububiligi gikomeje kuba gisobanutse kandi gihamye. Nta gisubizo cya gisirikare ku ntambara iri muri Burasirazuba bwa Kongo. Uburyo bwonyine bushoboka kandi burambye n'ubwa politiki bushingiye ku biganiro by'amahoro arambye kandi yuzuye. Ni Maxime Prévost uvuze amagambo yemeza neza yuko nta by'intambara bo bashaka, ndetse yewe nta n'iby'inkunga ya gisirikare bigeze baha igihugu cy'u Burundi. Ubivuga ugwa muri uwo mutego nkari wa mu gatego k'amakuru y'ibinyoma. Ninde wahimbye iyi nkuru none? Nimba Ububiligi bubiteye ishoti, inkuru ikaba yarabaye ikimomo mu bitangazamakuru byinshi n'ibyo mu Rwanda birimo. Inkomoko yayo ni iyihe?
ese wahimbye inyungu yarafite yo ni iyihe? Natwe amakuru twakugejejeho ko iciye akarongo yamaganye inkunga y'abanyamerika ngo igenewe uburinzi bw'amabuye y'agaciro bya Kongo. Amasaha 24 nyuma y'itangazo ry'ubugenzuzi bukuru bw'amabuye y'agaciro IGM yatangazaga ko hashyizweho uyu mutwe w'abasirikare bajya ku 20 ku ngengo y'imari ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, ngo Leta zimwe za Amerika ziri tayari gutanga uyu musada kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'itangazo twabasomeye ubwacu mu masaha y'urukerera, aho FARDC byavugaga yuko igiye kubona inkunga, abaterankunga bakomeye ndetse n'imari nyinshi miliyoni 100 z'amadolari ya Leta zimwe za Amerika muri uyu mushinga bijye kuzatuma FARDC bigisike gikomeye. Kandi usibye izo bakabona n'abaterankunga baturutse i Washington baza gufasha Leta Kongo guhangana n'ibikorwa by'umutekano muke muri kino gihugu mu ntara 22 zose, aho bazafasha ngo gucunga amahoro n'umutekano. None Leta zimwe za Amerika zibakanye rugikubita bavuga ko atari ukuri. Guverinoma ya Leta zimwe za Amerika ntabwo itera inkunga itsinda ry'abashinzwe kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se abarinzi muri Kongo. Washington yabisobanuye mu nyandiko yasohotse kuri wa kabiri, bavuga yuko rwose ibyo ngibyo kuvugwa ari ikinyoma, nta kuri kubirimo, nta gutera inkunga izi ngabo za Leta Kongo Amerika irimo gupanga ndetse nta n'imikoranire bafitanye. Gusa ariko nabo ntibakanye ko hariho ubufatanye bwa gisirikari butegerejwe cyangwa se wenda bufatanye mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro burahari, ariko kurinda ibirombe byo bavyamaganye. Nubwo bimeze gutya ariko ubuvugizi bw'abanyamerika buributsa ko za guverinoma zombi zikomeje kwiyemeza guteza imbere iterambere ry'ubukungu, ituze n'iterambere rusange binyuze mu masezerano y'ubufatanye hagati ya Leta zimwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanzwe nk'ishingiro ry'ituze rirambye. Ni ambasade Leta zimwe za Amerika ivuga ibi ko nubwo nta gahunda ihari nk'iyatangazwe na IGM, kuko hari gahunda n'ubundi basanganwe Amerika na Kongo irimo ibi bintu bikurikira: iterambere mu z'ubukungu, agakurikiraho noneho ituze n'iterambere rusange, aho nyine Amerika ifatanije na Leta ya Kongo kugira ngo amahoro n'ituze biboneke, hanyuma n'ubukungu busangiwe bugerweho. Igihe Leta zimwe za Amerika na Leta ya Kongo basinyanaga amasezerano y'ibizwi nka critical minerals, hashyizweho amategeko asaba Kongo gushyiraho uburyo bw'ubugenzuzi bw'abacukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo ku buryo bworoshye, ku buryo bagomba kwirinda za ruswa ndetse no gukorera mu mwijima, bagakorera mu mucyo kugira ngo ibikorwa byose bikorerwa ku butaka bwa Kongo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bizajye bigirira umumaro abaturage, atari kwikungahaza kwa bamwe mu bategetsi ba Kongo. Ni nyuma y'ikirego kimaze gutangwa kivuga yuko akenshi ubutegetsi bwa Kinshasa bukunze kwigwizaho umutungo uturuka mu butare bwa Kongo, aho kugira umumaro abaturage b'abasivili, abayobozi, abasirikari akari bo bikungahaza. Kubw'ibyo Leta zimwe za Amerika bavuze ko batakorana n'igihugu kidafite uburyo busobanutse cyane amateka agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kugira ngo amabuye y'agaciro abanyamerika bazaba bashoyemo imari azagirire rubanda umumaro nk'uko azagirira abanyamerika umumaro. Kuri ubu rero n'ubundi hari benshi bari batangiye gusobanura neza ko ubufatanye bugera ku basirikare 20 hagati ya Leta zimwe za Amerika na Leta ya Kongo ari mu rugo rwego ruzatuma ibikorwa bigenda neza. Nyamara Leta zimwe za Amerika zabihakanye zivuga yuko atari impamo. Kwa mbere tariki 27 Mata, IGM nibwo ishyize ku Rwanda ishyirwaho ry'iyi mining gold yatanzwe nk'inkunga ingana na miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika nk'igice cy'ubufatanye bukomeye na Leta zimwe za Amerika n'ibihugu by'Abarabu. Ni kwitangazo ryavugaga, uraryibuka ko twari gusomeye. Nyamara nubwo ibimeze nk'ibyo bitangazwa, hari amakuru yandi yaje avuguruza ayo ngayo yatanzwe ku rundi ruhande, avuga ko Leta zimwe za Amerika ahubwo uzaba ziri mu bikorwa biremereye byo kwitegura icyo twakita nko kwigaragaza kw'ingabo za Amerika muri kano karere bagatanga umusada. Ariko ngo Leta ya Kongo yagize yarashyuhaguje itangaza gahunda mbere. Ngo iyi gahunda bamwe bashimangira ko ihari. Dore ibimenyetso bitandatu bigaragaza ko gahunda Leta zimwe za Amerika ihari nkuko bamwe babigarukaho. Ikimenyetso cya mbere nyine ne bijyanye no kuba inganda zo Leta zimwe za Amerika cyangwa se amakampani yo Leta zimwe za Amerika arimo nka Metals batangiye kujyana amasezerano Leta ya Kongo, kandi bigaragaza neza yuko nta kabuza nta gisibya bazaza muri Kongo. Gusa kubw'iyo mpamvu kwavuga ko ari nk'ingingo ya kabiri, bamwe mu bakozi muri ibyo bigo bavuze ko batazigira baza muri Kongo mu gihe umutekano muke ari wose. Binashingiye cyane cyane kuko mu benshi bacukura amabuye y'agaciro mu birombe hari ubwo bahohoterwa bakicwa cyangwa se bakamburwa. Ingingo ya gatatu,
nuko Leta Zunze za Amerika ishaka kugira ngo yigaragaze ko ari super irenze Ubushinwa n'Uburusiya yimaze igihe kinini ifatanyije n'Leta ya Congo, ariko muri Congo bagasarura amabuye y'agaciro n'umutungo kamere nibaha umutekano abakongomani. Icyo Leta Zunze za Amerika binyuze muri Donald Trump yavuze yuko bakoze igikorwa cy'amateka akomeye cyo kurangiza intambara imaze imyaka irenga 30 muri Asazuba bwa Congo, akaba ari nacyo rero Amerika yishingikirizaho ivuga yuko izaniye Congo amahoro, nayo bagomba kugurana ku bijyanye n'ubutare, amabuye y'agaciro. Aha rero bikabishimangira cyane cyane ko uyu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Congo utigeze uhagarara ngo waba uhari, ahubwo ari gushaka idirishya banyuzamo cyangwa se babicishamo kugira ngo iyo gahunda igende neza idaterwa serera. Indi ngingo ya 5 igomba gutuma amenya ko iyi gahunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihari nibijyanye n'umuhora wa Lobito cyangwa sinze ya Lobito iri kubaka iturutse muri Angola ikaza muri Congo ikagera muri Zambia. Nawo n'umuhoro uzajya utwara ibicuruzwa cyangwa se critical minerals, amabuye y'agaciro atukurwa muri Congo. Nibishoka cyane cyane ko uyu muhanda wa gari ya moshi wazaba ngo nta burinzi buhari kandi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wenda kufatanya bwa Leta ya Congo. Olingate ubyange cyangwa se uzemere. Uyu uzaba ari umuhanda munini wa gari ya moshi cyangwa se gari ya moshi, ariko kandi izaba arimo gari ya moshi nini cyane izagitwara amakontineri ibihumbi n'ibihumbi bigezwa ku cyambu kiri ku nyanja Atlantique kugira ngo ipakirwe amato maze bijyanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ni bimwe bigomba kwemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bizagenda ko zigomba kugira ijambo umutekano muri Congo. Ibyo rero bamwe bashingiye bavuga yuko hari gahunda ahubwo ipfutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zitashatse gushyira ku karubanda, ariko iri hagati ya Leta ya Congo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo ambasade Leta ya Congo isivuga iti ibi bari kuvuga byo siko bimeze. Ariko nanjye nawe twibaza bishoboka bite ku rwego nk'urwo rukomeye rwa IGM rwo muri Congo rukurikiranye ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo rwatangaza ibyo rutazi? Yenda uwe watangaza ibyo utazi neza, ariko urwego nka ruriya rufitanye deal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazi ko baganira inshuro zirenze imwe. Ibyo bavuze hejuru 99% nuko bifite amakuru. Yenda mukabanyuranije mu buryo gushya hanze mu makuru, ariko uru rwego rwa IGM cyo DGM ntago baba bibeshye cyane ku bijyanye n'ibigomba gukorerwa ku butaka bwa Congo. Ariyo mpamvu avuga ati ibari undi muntu wabitangaje byari kuza kunengwa, ariko kuko ari urwego nyine n'undi uzakurikirana ibijyanye no gutunganya amabuye y'agaciro no kuyacukura muri Congo, bisa na Amerika irimo kwigira nyoni nyinshi izi neza ko ari ubufatanye ifitanye na Leta ya Congo, kandi ubwo bufatanye bugomba kuzatanga umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, Amerika ikabyungukiramo na Congo ikabyungukiramo. Ibi abenshi niko babitekereza, ni nako babibona nkuko bigaragara. Hanyuma ariko ibikomeje kubwa muri Congo bizoni byinshi, iyo ngingo reka tuze kuri ingiye. General Sultani Makenga yaba yasuye aborozi ari kumwe n'abandi bayobozi bari 23 muri gahunda yabo yiswe ulinzi wa taifa kurinda umutekano abakongomani, ibyo Congo yananiwe. General Major Sultani Makenga n'umuhuza bikorwa wa igisikare wa M23 kandi n'umuyobozi mukuru w'ingabo z'imiramatwara za Congo IRC. Bahati Musanga Erasto ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, Willimanzi Ngalambe ni vice guverineri, Shadrake Imani Bahati, Vincent Tengira umuyobozi w'inama ya minisitiri muri Kivu y'Amajyaruguru, hamwe n'abandi bayobozi ba politiki n'igisirikare b'umutwe w'imiramatwara za M23 bahuye n'abashumba bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nivuga abashumba wumva borozi, aba borozi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bagomba kuza guhura na M23 cyose bahuye na M23. Wibuke mu bihe bishize bagiye bataka cyane ko bajyaga bakorerwa urugomo na FARDC na Wazalendo na FDLR, ngo bagiye bayibwa amatungo yabo, bakicirwa inka, bakarasirwa inka nabo ubwabo rimwe n'imwe bakabigenderamo. Gusa ngaho M23 igenzuriye Uburasirazuba bwa Congo, by'umwihariko kuva muri Goma kuzamuka kugeza mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, bice bya Masisi, abaturage bamerewe neza, ubworozi bwabo buragenda neza. Ndetse muri muhuro bamwe mu borozi bagabiye inka Afande Sultani Makenga bamushimira cyane ko yakomeje kubitaho. Niki bivuze rero muri diplomasi ya M23, niki bivuze muri politike yayo n'intambara? Hari ibintu bitatu ibisobanura. Icya mbere ni ukwiyegereza abaturage kwa M23 no kugaragara neza cyane ko M23 ibereho rubanda atari umutwe nk'uwindi mitwe yose bakunze kwita iterabwoba cyangwa se itwara kinyeshyamba. Kabwe M23 yegereye cyane rubanda kandi bayiyumvamo uko yabazaniye ibyo bakeneye ndetse n'ibyo bashakaga ariyo mahoro n'umutekano. Icya kabiri
nuko M23 mu bice bya Kivu Majyaruguru ikomeje kwagira ijambo binyuze cyane cyane mu kugirwa icyizere na rubanda, ariko no guhamya neza ko ubukungu bwo muri Kivu Majyaruguru bukomeje kugenda neza mu gihe imirwano yahagaritswe na M23. Amahoro ari yose, kandi kuba amahoro ari yose, iterambere ari ryose kuri bo, bagashimira M23 kuki yabazaniye cyangwa se cyabahaye. Ibi rero bikunye gushimangira cyane cyane ko M23 iri kugaragaza indi shusho amahanga na leta ya Kongo batigeze batekereza ko M23 yagaragaza. Aribyo bamwe baheraho bakavuga yuko aha harimo gahunda ikomeye cyane M23 irimo kwerekana yuko ifite icyo igamije, kirimo gukomeza kunezeza rubanda, abaturage abo yaje kubohora. M23 ibingibi biri kubigeraho, bamwe bati yego abandi bati oya, kuko bamwe bayamagana bakayisaba ku bice byose igenzura ngo isubire inyuma igende, isige ubutaka bwa Republika ya Kongo, isige imidugudu, isige imijyi igende. Abandi bakavuga ati none yagenda ikajya he kiri iwabo, muhame hamwe mukorane na M23. Ubwo rero M23 ivuga ibi, ikavuga yuko ikomeje kubarizwa ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mwabona yuko n'ubundi amasaha yayo yo kuba mu burasirazuba bwa Kongo ariko barirwa ku ntoki, bashingiye ku masezerano ya 273 ndetse na 2808 vuga yuko M23 bagomba kwitegeka ku bice byose igenzura, bigasigarwamo n'ingabo zifite uruhande zugamiyeho kugeza ubwo M23 zarangira burundu. Abandi bagashimangira bagira bati ahubwo M23 atangiye kwemerwa, namwe ngwiki amahanga yatangiye kubona ko M23 irwana impamvu z'ukuri. Kubw'ibyo ahubwo n'imiryango itandukanye harimo na European Union batangiye gukorana na M23 kugira ngo bazane icyo twakita nk'ubutabazi muri Burasirazuba bwa Kongo. Ntiwafatanya n'umuntu ucitse intege, ufatanya n'umunyembaraga. Uburundi bwikanze iki? Ku munsi wa 27 z'ukwezi kwa kane, zibuke yuko bizatangajwe ko muri Nyangezi hari imbunda rutura zashyizwe na M23 bashyigikiwe ngo n'u Rwanda, ngo imbunda zisama ibisasu mu kirere bizazanwe n'u Rwanda zigaherezwa M23. Izo mbunda zo bateretse muri Nyangezi, ariko banashyiramo izindi imbunda nyinshi zirasa mu ntera ndende zo mu bwoko bwa BM21 Grade zamanuwe zikazanwa mu cyerekezo cya Sange, zo tagina kongera gutakinza urugamba rukomeye cyane kuri Uvira. Amakuru ari no kujya gufata umujyi wa Uvira. Byibuke yuko umujyi wa Uvira igihe wafatwaga Uburundi bwetse bufunga umupaka, bakavuga yuko bataturana n'u Rwanda kuko u Rwanda rushaka kuzatera igihugu cy'u Burundi. Abarundi bo bemeze ko intambara irimo kurwana kwirwana n'igihugu cy'u Rwanda cyateye Republika ya Kongo, gifite gahunda ko gusoza intambara muri Kongo, bazakomeza mu gihugu cy'u Burundi nkuko bashyikiye M23 muri Kongo, ariko bazashyikira Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi. Ari nacyo cyatumye Evariste Ndayishimiye ategeka igisirikare cye kujya kurwana muri Kongo, ugifashe FARDC guhangana na M23 kugira ngo batsinde intambara. Mbese muri make intambara ifata nk'iyabo, kuko ngo aribo baba batayewe mu gihe baba barangaje amazuru, M23 yaza kubataka ikabakorera bibi cyane. Niyo mpamvu unabo biyemeje gukora ishoka byose ngo bikingire. Kuri ubu rero Uburundi bwagotesheje umujyi wa Bujumbura ibisasu byinshi. Ni igisirikare cy'u Burundi nkuko bitangazwa na Great Lake Eyes ngo cyatangiye kwimura amasasu n'intwaro zikomeye kuri ibirindiro by'ingenzi i Bujumbura mu mpinduka zikomeye, mu gihe hari ibibazo bikomeye biri kwiyongera mu nzego z'umutekano za Perezida Evariste Ndayishimiye. Herekanya rw'intwaro ryiyongereye kandi ryongera impungenge umutuzo w'imbere mu gihugu nyuma y'ihungabana riherutse mu nzego z'ubuyobozi bw'igisirikare cy'iki gihugu cy'u Burundi. Ku itariki 24 Mata, amakamyo ya gisirikare agera kuri 50 yatwaye amasasu n'ibikoresho byavuye mu nkambi za gisirikare za Muha na Muzinda zo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bujumbura, ndetse no mu nkambi ya Mwaro hari brigade izwi nka Artillery Brigade mu ntara ya Gitega, maze aya makamyo ajya mu nkambi ya gatatu izwi nka 3rd Battalion Command cyangwa se Commandos, yite 3e Bataillon de Commande ya FDNB iri mu mujyi wa Gitega. Niyo makuru abanje gutangazwa. Iryo jyanwa rero itunguranye ryabaye nyuma y'ukwezi kumwe gusa mu biko bw'amasasu bwa gisirikare bw'u Burundi imusanga ibujumbura buhiye ya 31 Werurwe. Ubw'igisasu cyangwa se ibyabaye muri iryo nkambi ya gisirikare bitamenyekanye neza. Gusa ariko ibirimo kwa byo kwimurwa kw'amasasu byateye urwikekwe rwinshi ko ari ikibazo cyaba kigiye gusatira umujyi wa Bujumbura, ari byo bamwe bahereye bakavuga yuko nta wamenya haba ari ikikango cy'intambara. Kumbe
ku mbibe zitandukanye za Bujumbura. Unuva kuza muri Cibitoke ugaruka ukaza hafi ya Kavimvira kuzamuka ukagera mu zindi ntara harimo abasirikare benshi urumbirajana, ariko by'umwihariko hafi ya Bujumbura uturutse ku kibuga cy'indege gasubiza hino uza kuri Kongo kuri Uvira, hashyizwe n'imodoka bya gisirikare birasa muri yandere bya Katyusha na BM, ndetse hashyirwaho n'ikimodoka cyavuzwe ko ari uburinzi bw'ikirere bwaturutse mu gihugu cy'Ububirigi kurinda igihugu cy'u Burundi. Bene aka kageni bamwe babera bavuga yuko Uburundi bwafite uburyo burimo kureba ibiri kujya mbere, cyangwa se bwafite amakuru yihariye ku bijyanye n'ishobora kuba mu gihugu cyabo. Nimba uzibuka neza twabanje kuvuga yuko Uburundi buri mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane b'igihugu cya Kongo mu guhangana n'umutwe wa 23, kandi bakaba bazi neza ko M23 gufata mu mujyi wa Uvira bihwanye no kwataka igihugu cy'u Burundi ngo muri Bujumbura. Urakemeza yuko rero Uburundi kuzana abasirikari babo benshi bakagota umujyi wa Bujumbura, ndetse n'ari inkambi y'igisirikare n'ibikoresho byinshi bakavyimura. Hari ibintu bitatu bitekerezwa. Icyambere nuko Burundi bwaburi kwikanga ko mu gihe 23 bikomeje urugamba bakoresha ibyo bikoresho byatangajwe bataka umujyi wa Uvira, hari ubwo ibyo bikoresho bya gisirikare za M23 byakwataka inkambi za gisirikare cyangwa se byakwataka umujyi wa Bujumbura, kuko ngo bakomeje kubera ihwarijomba M23 mu gihe M23 bimaje korushya imbaraga ikinja mu gihe wa Uvira ishobora kubakurikirana muri Bujumbura. Niyo mpamvu bazanye ubwo burinzi bwinshi hafi ya Bujumbura. Kabiri, kuba mu mujyi wa Bujumbura aho harimo ikigo cya gisirikare gifitwe intwaro ziremereye zimeze zityo ngo bizatera akaga gakomeye. Ibuka ko iteka ryabaye 31 cyangwa se itariki 31 z'ukwezi gushize, bamwe bavuze ko ryatewe na drone yaturutse ngo ku ruhande rwa Kongo, ikekwa ko ari M23 yagiye gitunguro igakubitwa kuri icyo kigo cya gisirikare kuri ubwo bubiko bwa gisirikare bugashya. N'urwanda rw'igihugu cy'u Burundi rwavuze ko iturika ryaturutse ku isanganya ryatewe na accident cyangwa se impanuka yatewe n'umuriro w'amashanyarazi, maze bikaza gutera ugushya kw'intwaro zirimo. Reka tubare ko icyavuzwe cya kabiri cyaba ari ukuri, hari drone yaturutse ku ruhande rwa leta ya Kongo ikagera muri Bujumbura igatwika ububiko bukomeye bw'amasasu bwa Gitega cyangwa bw'u Burundi Bujumbura, maze bakamenya amakuru yuko noneho babandi bari bugufi kugaruka hafi yabo, ngo byaba bifite ikisobanuro gikomeye cyane kwimura ibikoresho byabo bya gisirikari bakabijyana mu zindi nkambi za kure y'aka gace. Kuri iyo 23 byayigora cyane gukurikirana izo nkambi ngo batwike. Niba ibikoresho byajyanwa, amakuru yemeza ko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kikwakira ibikoresho byinshi biturutse ku bihugu bitandukanye. Hari byavuye mu gihugu cy'Ububirigi, ariko andi makuru akavuga yuko hari n'abandi bafatanya ibikorwa benshi bakorana na leta y'u Burundi babahaye ibikoresho bya gisirikari byo gusimbura ibyangirijwe muri rya turika ryabereye i Bujumbura. Akaba ariyo mpamvu rero ibyo bikoresho bavuze bati ni bishyashya kandi birahenze, tumaze igihe duhuye n'isanganya ryo kubura ibikoresho, twe kudebeka no kuri bino bike twe dufite twari twahawe, reka tubijyana harinde umutekano. Bahita bijyana gutyo kugira ngo binirwe umutekano uzanyazo. Ariko ako kantu ko gutinya ko urugamba rwakongera gupanuka, intambara yakongera kuba mbi mu gice cy'u Burundi ikaba yagerayo, ibyo ngibyo byo birumvikana ko ibyo bitekerezo biri mu Burundi. Hanyuma iby'intambara muri Kongo byo nagaterera nzamba, urumva ko byose biri kuvamo bikajyana no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Nk'ubu byabizwe neza kwenda uruhande rwa M23 leta ya Kongo bahanganiye muri Kongo ushobora kuba igiye kurangira binyuze ku masezerano yasinywe. Bisa nkaho iminsi iri guhita nta kibaye, ni iminsi iri gushira ivyemeranijweho bitari gushyirwa mu bikorwa kuri mfungwa. Iminsi 10 ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiranye cyangwa se bwahanye na Republika na bwahagiranye na M23 werekanye imfungwa 177 iminsi irashize bitarubahirijwe. Tariki 17 Mata 2026 nk'ikimbo cy'igihe cyabigarutseho, aho bahagarariye impande zombi mu biganiro by'amahoro byabereye mu Suisse, banzuye ko mu gihe kitarenze iminsi 10 zarekurwa imfungwa 311 za AFC23 n'36 za leta ya Kongo. Leta ya Kongo na AFC23 byagaragaje ko komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge ICCR ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono tariki 14 Nzeri 2025. Muzeyi utuye mu mujyi wa Goma witwa Françoise Kambenga yatangaje ko mu mwaka ushize leta ya Kongo yafunze umuhungu we usanzwe ari umuhanga mu bwubatsi imushinja gukorana na AFC23 kandi bitarigeze ngo binabaho na rimwe. Kambenga we yatangarije Al Jazeera ati bamushinja gukorana na M23
umuhungu wanjye ntiyigeze akorana na M23, nizeye ko bazamurekura kubera ko nta shingiro bifite ibyo bamushinja. Eric Andizikima we yatangaje ko umuvandimwe we wari umumotari nawe yafunzwe na leta ya Congo imushinja gukorana na M23, kandi ko azi n'abandi benshi bafungiwe impamvu nk'iyo ngiyo bafunzwe na leta ya Congo. Munyamanga uhoraho muri M23 Benjamin Monima ahamya ko abenshi bafunzwe na leta ya Congo ari abasivile badafite aho bahuriye n'iri huriro, kandi ko icyo bazira ari ubwoko bwabo naho bakomoka byonyine, naho ngibyo bashinjwa sivyo. Aho kurekura imfungwa, leta ya Congo ariko ikomeje kugaba ibitero mu bice by'igenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo rya M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, irimo na gace kagenzurwa na Twirwaneho. Ibitero bikomeza kwenyegeza umwuka mubi hagati y'impande zombi, kandi batuma icyizere cyo kurekura imfungwa mu gihe cya vuba kiyoyoka. Nubwo benshi ari bizeye ko kurekura imfungwa ari intangiriro yo gutangira kumvikana no buzanyazo hagati ya 23 na leta ya Congo, kuba rero biteyemo gukorwa bikarengwaho amagambo biyemeje ntibashyire mu bikorwa, bihamya neza cyane ko umwuka w'intambara ukiriyo, kandi byongera gushimangira cyane ko leta ya Congo ari kiri kureba imbere. Buretse M23 nayiti turimo kubona ahubwo ibitero birimo gukomeza, nizo bati ibitero bibukomeza mu bice bya Minembwe n'ahandi bagaba ibitero ari abaturage benshi. Gusa ku ruhande rwa leta ya Congo nabo bakavuga ko M23 kurenga kuyoza gahenge, bisa na impande ebyiri zirimo gucungacungana, kandi saa kwisa wajya kumva urugamba ruraturitse, kumva intambara irabaye mu buryo budasanzwe butigeze bunatekerezwaho. Ibirimo gutekerezwa kuri iyi nshuro muri Burasirazuba bwa Congo nuko intambara yamutse ipanutse ku rwego rukomeye, ushobora kugura cyane M23 ko bayisinda. Impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, leta ya Congo irangije kubona abafatanyabikorwa benshi bari muri Congo bafite igisirikare kandi baba mu bimbere bo gutanga umusada, unago bakiriye abarundi bonyine, ahubwo Tanzania iriyo ndetse n'igihugu cya Angola ngo gifite abasirikari, kimwe n'igihugu cya Zambia aho bohereje abasirikare benshi ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Congo. Kandi sinirengagije ko abacancuro bakiriyo, kongera n'abasirikare ba Zunze Amerika, isi na France ngo bari gutoza ingabo za FARDC kugeza igira ubushobozi budasanzwe bwo kurwana, kandi kugira ubwo bushobozi nyine bawuhawe n'ibyo bihugu by'amahanga, bivuze yuko ubushobozi agomba kubujyana kuri terrain, kuri front line, maze bagakoresha izo mbaraga zabo bahawe mu kurwanya uwo bita umwanzi, bakareba ko bamutsinda maze urugamba rukarangira n'ubwo buryo, nkuko bagiye babigarukaho cyangwa se babivuga ko ari imyiteguro Tshisekedi Tshilombo yatangije mu ngabo ze ngo nawe yubaka igisirikare gikomeye. Kuba rero mu Burundi bari kwimura ibisasu bakivana mu birindiro bya gisirikare bakabijyana Igitega bakanagotesha Burundi Bujumbura abasirikare benshi ibikoresho byinshi bikomeye, nabyo ubwabyo byongeye kugaragaza neza ko ari ikintu kidasanzwe kiri kwikekwa cyangwa bari gukeka ishobora kuba mu minsi ya vuba muri kano karere. Nge nti tik tak pik pak, ni kama segonda bara ayabyara iminota zikabyara amasaha akabyara iminsi ikabyara ibyumweru byara amezi akabyara imyaka. Uko bigenda kose iminsi imbere yishiye byinshi, ujye ukomeza kubana natwe uzamenya byinshi. Amahoro niyo nkwifurije. Shalom.